reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Iris News, ikinyamakuru cyangwa se umurongo mugari ubagezaho amakuru atandukanye aba yavuzwe hirya no hino mu gihugu. Reka rero tugaruke ku nkuru ziri kuvugwa ni zijyanye n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho leta zunze ubumwe za Amerika zigaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC ikwiye kuba yita ku burenganzira bw'abagize umutwe wa M23. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Unitereza Kayikwamba Wegena yamaze kujya mu bihugu birimo Burundi, Tanzania, ubungubu ari South Africa. Biri kuvuga ko ikimugenza nta kindi no gukomeza gushaka amaboko cyangwa se imbaraga zamwunganira mu rugamba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganyemo n'igisirikari cyangwa se n'umutwe wa AFC M23. Iyi rero ni Iris News, tubabwira ngo mukomeze mukole subscribe, mukole like ndetse na share kugira ngo ibiganiro tubategurira bijye bita bibageraho. Ejo bundi ngira ngo murabyibuka mu nkuru twabagejejeho aho twababwiye ko leta zunze ubumwe za Amerika aho umujyanama mu bijyanye n'ubutasi muri leta zunze ubumwe za Amerika ni Jackson, uyu nguyu yari yaje muri Kongo kwirebera koko nibe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kugirana amasezerano ashingiye ku bucuruzi cyangwa se ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko aba banyamerika icyo bakoze ni ukuza kubanza kureba koko ikibuga nibe ari ikibuga gikwiye kuba cyakinirwaho umupira. Byarangiye gute rero? Ubu muri leta zunze ubumwe za Amerika nta kindi kiri kuhavugwa uretse ko abagize inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Sena, abadepite baje kuba baterana hariya muri Amerika maze basaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ubufatanye iki gihugu gifitanye n'umutwe wa FDLR. Umutwe wa FDLR ni umutwe wakoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda, ndetse uyu mutwe washyizwe ku mitwe y'iterabwoba ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Abadepite rero bagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga basabye ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhagarika ubufatanye bugirana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Batanze rero ibitekerezo bashingiye ku bisobanuro bahawe na Depite Lonnie Jackson uherutse kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, undi na Uganda, aho yahuye n'abakuru b'ibi bihugu bamusobanurira amateka y'umutekano muke mu karere Afurika y'ibiyaga bigari. Depite Jackson yasobanuye ko ari ngombwa ko u Rwanda rugaragaza ikibazo cya FDLR, uyu mutwe ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka w'u Rwanda, cyane ko imaze imyaka myinshi ifite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Ati u Rwanda ruteye impungenge na FDLR, ni ikibazo cy'iterabwoba cyegereye umupaka, bafite urwego rw'ubukerarugendo bagomba kurinda mu majyaruguru y'uburengerazuba, ni ku mupaka ahantu hafi cyangwa se ari abaturage habaye hari za morutiye, hari n'ibindi bisazo. Depite Joseph Mulala Ngulamo yavuze ko raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza neza ko ingabo za RDC zikorana na FDLR mu rugamba zihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ati rwose nibyo RDC igomba kumva impungenge u Rwanda rufite. Urebye raporo za Loni zasohotse mu myaka y'ishize zifite ibimenyetso bigaragara ko uyu mutwe nyine wa FDLR ukorana byimazeyo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu ariko ubutegetsi bw'iki gihugu bwakunze kugaragaza ko ari amakuru adafatika. Aha rero Antoine Felix Tshisekedi mu ruzinduko herutse kugira mu gihugu cy'Ububiligi yaganiriye n'ibitangazamakuru bitandukanye, yaganiriye n'igitangazamakuru nka Le Figaro, aza kuba yemera koko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ifite abantu muri FDLR bakorana bageze kuri 720, ariko u Rwanda rwakunze kubigaragaza ndetse rukavuga ko atari uyu mubare gusa, ahubwo uyu mubare ushobora kwiyongera. Ibi kandi nanone bigaruka ku bijyanye n'abatangabuhamya nka bamwe mu bagize umutwe wa FDLR bafashwe n'umutwe wa M23 baherutse koherezwa mu Rwanda.
aho bagaragaje ko FDLR ifatiye runini igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero ni inkuru ziri kugenda zivugwa nyuma y'uko umutwe wa nka SADC utsinzwe ku rugamba ugatsindwa n'abarimo M23 igakomeza kugenda yigarurira ibindi bice birimo nka Goma, umujyi wa Bukavu, Uvira bakayigota, bakinjira Warikare, hakaza kwemeranwa agahenge k'amahoro ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikakomeza kugaragaza kwinangira no kutubahiriza aka gahenge. Umutwe wa M23 waje gutangaza ko utazarekura ibice ari wemeye kurekura birimo Warikare nyuma y'uko byari byemeranijwe ko intambara yaba ihagaze. Hanyuma nanone ariko abakuru b'ibihugu barimo ab'u Rwanda Paul Kagame na Antoine Felix Tshisekedi ngira ngo ku itariki ya 18 z'ukwezi nibwo bari bahuriye muri Qatar, aho bari batumyeho n'umuyobozi w'ikirenga wa kiriya gihugu abaganiriza ku bijyanye n'uburyo bwo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nabwo nyuma nyine umutwe urimo nka FDLR ku ruhande rwa leta ya Kongo yasabwe ko bahagarika imirwano. Leta yaje kubisaba barimo Wazalendo kutagaba ibitero kuri M23, ni nyuma y'uko M23 nyine yari yagaragaje ko igihe cyose yagabwa ibitero nayo izitabara uko bikwiye. Ibyo byose rero ni inkuru nyine ziba zagiye zigenda zivugwa ku bijyanye n'umutekano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi ariko nanone ingendo zarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner yagiye muri Afurika y'Epfo, ni nyuma y'uko rero avuye mu gihugu cy'u Burundi agaca muri Tanzania, ngubu ari muri South Africa. Harakekwa Kongo hari ubutumwa bwa Antoine Felix Tshisekedi ari gushyira aba bakuru b'ibihugu, ngira ngo ababizi neza Burundi bwafashaga FARDC ndetse na ikorana na FDLR mu gihugu muri Kongo. Aba baje kuba batsindwa ku mugaragaro. Hari ingabo za SADC zirimo izo muri Tanzania, izo mu gihugu nka South Africa, hose nyine ni abantu bakoranye na Antoine Felix Tshisekedi. Rero biri gukekwa ko mu mabaruwa cyangwa se mu mabahasha aho byatangiye kuvuga ko Tshisekedi ari gushaka izindi mbaraga, ariko nanone ari nako agenda ashyiramo n'akandi gafaranga, ariko bikitwa ko ari gusaba South Africa ngo imutoreze igisirikari. Ejo bundi inkuru zaravuzwe uburyo Ababiligi nabo bamaze kubohereza ingabo zigeze kuri 500, bikekwa ko zigeze kuri 500, ariko binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ubabiligi Maxime Prevot yaje kubatangaza ko izi ngabo z'Ababiligi zitagiye muri Kongo nk'uko byavuzweho ko ari abasirikari 6 b'Ababiligi bohereje muri Kongo mu rwego rwo gutoza igisirikari cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi nkuru rero ababirebera hafi basanga n'ubundi uku kwinangira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kutemera neza gucisha bugufi ngo iganire n'umutwe wa M23. Jackson Looney uyu nguyu wari woherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuza kwirebera, yaje kubagaragaza ko umuzi w'ikibazo ari uko ari ivangura moko, ari ivangura akarere, ari ibintu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ukutumva ko abagize umutwe wa M23 bari kurwanira uburenganzira bwabo ari abakongomani atari abanyarwanda nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ibivuga. Minisitiri Kayikwamba rero yagiye mu Burundi tariki ya 25 Werurwe 2025 ashyikiriza Evariste Ndayishimiye ubutumwa yagenewe na Felix Tshisekedi wa RDC. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'u Burundi Gatoni Rosine Guilene yasobanuye ko Minisitiri Kayikwamba yashyikirije Ndayishimiye ubutumwa bwo kumushimira ubufatanye yahaye RDC mu bijyanye n'umutekano hashingiye ku masezerano yashyizweho umukono muri Kanama 2023. Ingabo z'u Burundi n'iza RDC zifatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Aha rero ubu butumwa n'aya mabahasha
ababizi neza bazi ko muri Kongo hari amasezerano yari yagiranye n'igihugu cy'u Burundi. Bisa nkaho n'ubundi Tshisekedi ari gusaba izindi ngabo cyangwa se ubundi bufasha, ariko nanone ashimira atanga amabasha y'ishimwe ku barimo perezida w'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Tanzania, kuko ni ibihugu byamubaye hafi ndetse ababirebera hafi. Urugendo rwakomereje muri Afurika y'Epfo, aho uyu muminisitiri nyine yaje kuba akomereza urugendo rwe. Ingabo z'u Burundi n'iza RDC zafatanyije nyine mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23. Ku itariki ya 26 Werurwe, Minisitiri Kaikwamba yakomereje uruzinduko muri Tanzania ageza kuri Samia Suluhu Hassan ubutumwa yagenewe na Tshisekedi burebana n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabirambuye byavuzwe kuri ubu butumwa gusa bizwi ko ingabo za Tanzania zari zisanzwe zifasha leta ya RDC kurwanya M23 binyuze mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Minisitiri rero Kaikwamba yakomereje uruzinduko muri Afurika y'Epfo kuri wa 27 Werurwe, yakirwa na mugenzi ushinzwe ububanyi n'amahanga Ronald Lamola. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri Kaikwamba yashimiye ubufasha Afurika y'Epfo yahaye igihugu cye binyuze mu butumwa bwa SADC, agaragaza ko abanyekongo bazahora babuzirikana. Yagize ati n'uruzinduko rushimangira ishimwe ryacu kubwo kudufasha, kandi tuzahora twumva ko dufite umwenda Afurika y'Epfo ku bwitange bwaranze abasirikare banyu mu kubungabunga ubwigenge bwacu n'ubusugire bw'ubutaka bwacu. N'ubwitange butazapfa impfabusa kandi abanyekongo ntibazabyibagirwa. Mu gihe rero abakuru b'ibihugu bya SADC bahagaritse ibikorwa by'ingabo za Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi, Minisitiri Kaikwamba yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi ngo kigihangayikishije. Minisitiri Kaikwamba rero ageze muri Afurika y'Epfo mu gihe Minisitiri w'ingabo wa RDC Guy Kabombo Muviyamvita yari afite uruzinduko ku itariki ya 24 muri iki gihugu kugera kuri wa 27 n'ubundi aribwo yagombaga kubasoza uruzinduko rwe. Rero ni uruzinduko rwari rurimo kongera ubufatanye mu by'ingabo hagati y'ibihugu byombi. Tariki ya 26 rero Werurwe, Tshisekedi nawe yagira uruzinduko muri Angola, yahuye na João Lourenço uherutse guhagarika inshingano yo guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amusezeranya ko nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Africa Union azakomeza gukurikirana ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuti bakunzi ba Elise News na Elise TV, reka ducumbikira ahangaha amakuru yacu yo nakagaruka. Mukomeze mubane natwe, mukole subscribe, mukole share ndetse na like kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bibageraho uko tubibateguriye. Bye bye and ciao ciao.